Moinan asayda kawang ya yang salam awang na chaidam na. Tawa liquis na meng bungaw ja. Konyak news yimay ya boy ling yang pabung unang. Nakamis na English hindi yising balan ching na. Konyak ngaw chahu bulan ching na ling bungon. Okpusin na sapon na meng pao se hatang ngaw awang na chaidam na. Tini konyak katalan. Aw leng mo nyu mo yang ang unang. Tukay yuyuy ken me, yuyuy ching me, yuyuy nyuy me. Aw leng mo taitim ling yang a. Okpusin na ya bung iwan da yung among may bungaw. Tawa kena day bu konyak katalan da happy aw leng salam chaidam na. Mini Ebel for me cabinet hai. Eastern Nagaland Gazetted Officer Association iman meeting ya bungaw o China. Ngawlan chay bu hisap me. Lok Sabha election atau ENBU area me boycott na meng laksi ibu cheng me. Iman ne hatau kibu yan ang lakching ne. Boycott na imeng lakching ne. ENBU public land request na meng lakching ne. In kwa iman da pressure palakching ne. Mini ibu meeting ya bu se hatau ki chayok nanggi. Anyo in Lolan Eastern Nagaland Legislative Union imani o ENBU public land boycott ne hibang lakching ne. Tini ibu Lok Sabha election yung may ya lakching ne. Ane boycott na hibang lakching ne sa imane. ENBU public land ibel ne meng bungaw lano China. Ayang boy ENBU land FND tikle na manmeng Lok Sabha election ya lakse Chan mo ho restoration me wong nang yung bu taman moy lan ang iyang ngonang. Agam na tini taman pay nyano Miss Lina H2P ya 30 of March ni mabu tini dingoy mantaw se inang Nagaland police say Assam police ni sayang yambo mantaw se inang ngawlan chay bu isam me ya ayim ngonang se inang tokay ayim matawlak ching na yupo matana o sa chaydam na. Thank you.